Dobrodošli na kanal Srpska pasta. Danas se bavimo nekim od najzanimljivijih, ako ih tako uopšte možemo nazvati, slučaja nestanaka ljudi. Samo u Srbiji godišnje nestane preko 2000 ljudi, a u svetu 8 miliona dece godišnje, bez uzimanja u obzir zemalja koje ne vrše popise. Neki od njih budu pronađeni, a neki jednostavno bez ikakvog traga nestanu kao da nikad nisu postojali. Stoga smjestite se u vašu komfort zonu i pripremite se za 5 slučajeva nestanaka ljudi koje niko nikad nije pronašao. Šta se dogodilo sa Marlene? Marlene Kuka se nada u svojoj 54. godini je nestala 1. oktobra 2012. godine. Posljednji put viđena je u pizzeriji koja se nalazi u Kaliforniji. O njenom slučaju ljudi na Redditu već godinama lome glavu. S obzirom da od 2012. godine pa sve do dana današnjeg, jako malo informacija o njenom slučaju postoji. Kako korisnik Reddita kaže, pronašao je policijske informacije i kako policija kaže ne sumnjaju na nikog. Negde se spominje da je bila u procesu razvoda sa svojim mužem, sa kojim je bila zajedno 23 godine, i da je bila zlostavljana i od njega, a i od njegovog oca koji ima 82 godine, što je također bilo i dokumentovano u policiji. Samo je nestala bez reči i ostavila i svoju ćerku koja već par godina pre njenog nestanka pohađala fakultet. Deluje kao da se njen slučaj totalno zagubio i da nema nikakvih novih informacija ni od policije, a od ni njene porodice. A mi prelazimo na sljedeći slučaj. Nestanak 14-godišnjeg dečaka iz Londona, Andrewa Gosdena. Rođen je 10. jula 1993. godine. Vodi se kao nestao već 13 godina, nakon što je 2007. nestao bez ikakvog traga. Rođen je u englesko-hrišćanskoj porodici u severnom Yorkshireu. Opisivan je kao introvertan dečak koji nikad nije napuštao kuću i kad bi negdje išao ne bi govorio gdje ide. Išao je u katoličku školu u Londonu, gdje nikad nije izostajao sa časova i po rečima profesora bio je veoma nadaren za matematiku. Stoga je hteo da upiše Cambridge. Na dan njegovog nestanka napustio je kuću u 8:15. Viđen je u lokalnom parku od strane porodice Murray. Umjesto da je pratio svoju uobičajenu rutinu, otišao je do obližnjeg bankomata gdje je podigao 200 funti, što je gotovo njegova cela ušteđevina na računu. Kada se vratio kući, uhvaćen je obližnom CCTV kamerom. U kući je ostavio svoju uniformu, presvukao se u svoju odeću, pokupio novčanik i ključeve i prenosio u konzolu. I ubrzo je utvrđeno da nije poneo pasoš sa sobom. Također je ostavio 100 funti od svog rođendana. U 8:30 uhvatio voz na stanici, gdje je kupio kartu u jednom smeru za London. Kako je jedna žena rekla, sedeo pored nje u 11 sati, posljednji put je uhvaćen na kameri. I to je bio posljednji put da ga je iko video. A mi nastavljamo dalje s obzirom da je ovo jako dug slučaj. Da li biste željeli da uradim poseban klip? Nestanak dece porodice Beaumont. Jane Nerton, 1956. godine rođena, Anna Carleen, rođena 1958. i Grant Ellis, rođen 1961. su bili troje australijske dece koji su nestali na plaži u blizini grada Adelaide 26. januara 1961. Vode se kao nestali već 54 godine. Neki od svedoka su prijavili da su na taj dan deca viđena u blizini visokog plavog atletski građenog muškarca u svojim 30-ima otprilike, te je potvrđeno da su viđeni u obližnjim prodavnicama. Ovaj slučaj zainteresovao i policiju, a i tadašnje medije, tako da je ovaj slučaj jako dobro pokriven. Te kako to ide, rođene su i razne teorije i osumnjičeni. Također ovaj slučaj jako uticao na roditelje u Australiji, s obzirom da niko više nije ispuštao decu iz vida. Policija je odmah organizovala potragu u blizini plaže, pretpostavljajući da su jednostavno izgubili osjećaj za vreme, ali ubrzo slučaj je bio raširen i po celoj državi. Stvorena je teorija da su ubijene
od tadašnjeg seksualnog prestupnika. Međutim, uprkos svim naporima i nakon 54 godine oni nisu pronađeni. Također i ovo bih mogao da uradim u posebnom klipu u budućnosti. El Dorado Jane Doe. Ovo je malo drugačiji slučaj, iako je njeno telo pronađeno u hotelu u sobi 121, njen identitet nikad nije bio pronađen, iako je bilo previše dokaza i dokumentovanih činjenica iz njegovog života. Procenjena je na između 18 i 30 godina, a ubijena je u julu 1991. godine. Ubijena je iz vatrenog oružja, radila je kao prostitutka i često je menjala države u kojima je živela. Na njenoj ličnoj karti je pisalo ime Kelly, međutim se utvrdilo da je to lažna kartica. S obzirom da je sebi često davala alijase, hapšena je u više navrata i pod različitim identitetima. Sumnja se da je ubio McAlpin, koji nije bio optužen ni za kakvo ubistvo, koji je negirao ubistvo i pričao da je izvršila samoubistvo i da ju samo udario. S obzirom da on nije hteo da kaže njen identitet, policija je našla njenu identifikaciju i kontaktirala je njenu porodicu koja je govorila da je osoba sa lične kartice i dan danas živa i da je identitet ukraden. Ni dan danas, posle toliko godina, niko zapravo ne zna koja je ova osoba bila. Nestanak hrvatsko-australijanskog pilota Freda Valentića, koji je poleteo na uobičajeni let sa melburnskog aerodroma na vežbu leta do Kraljevskih ostrva, na koje nikad nije stigao. Ono što ovaj slučaj čini čudnim jeste da je prijavio kontroli leta da vidi neki čudan objekat na nebu i tokom njegovog zadnjeg uključenja čuo se čudan zvuk metala. Stručnjaci, ako možemo tako da ih nazovemo, su rekli da je leteo naopačke i da je video svetla od vlastitog aviona, nekoliko sekundi pre nego što je pao. Nikada zaista nisu našli ostatke njegovog aviona. Neki veruju da su vanzemaljci umešali svoje prste, a neki da je propao kroz dimenzije. Međutim, i dan danas nema ni traga ni glasa svih ovih godina. Ovaj slučaj nema razloga da obrađujem. Na Balkan UFO kanalu imate slučaj veoma dobro pokriven. A mi smo stigli do kraja klipa. Ja se iskreno nadam da vam se svideo. Iskreno sam se potrudio da nađem što zanimljivije slučajeve. Neki nisu skroz pokriveni s obzirom da su veoma opširni. Ja se nadam da vam se svideo klip, a mi se vidimo u sljedećem klipu.